Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza cyane. Ndaje ngo tuganire byinshi bigezweho muri siporo, aho tuza kwibanda kuri ekipe ya AP Football Club kuri iki cyumweru ku isaha y'isa 9 muri stade Amahoro iremereza kuba ikina na ekipe ya Power Dynamos. Ese nahe makuru ari kuvugwa muri APR magingo aya? Ese 11 umutoza Talibu Abdurrahim ashobora kuza kwifashisha nabaye. Turaza kwagarukaho cyane muri iki kiganiro. Turaza kugaruka kandi kuri ekipe ya Power Dynamos na gahunda zari muri inkera y'abahezi muri rusange uko ziteganyijwe. Ese abahanzi baza gususurutsa abitabira uyu mukino nabahe? Ese kugura tike byo bimeze bitandaza kukubutsa uko wagura tike kugira ngo nawe ube wakwigira kureba uyu mukino hariya kuri stade Amahoro. Ekipe Azam yo yageze mu Rwanda nabivuze, ariko ndaza kukubwira nabo bareba koza imyitozo. Umutoza wa Power Dynamos nawe yagize icyo atangaza mbere yo gura na ekipe ya AP Football Club, ndetse n'umutoza wa APR Abdurrahim Talibu nawe yatangaje yahigiye abakunzi ba APR. Byose uraza kubyumva muri iki kiganiro. Icyo usabwa ni kimwe, niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubona notification ko dushyizeho ikindi kiganiro, ubundi ukande kuri like muri commentaire niba uri umufana wa APR manuro dutima tw'umukara n'umweru, ubundi utangira uraguza umutwe. Se Power Dynamos na APR biraza kurangira gute? Ndavuga ibitego bingahe kuri bingahe? Dure muri commentaire anako mbaha ikaze abari mu Rwanda babari n'abari hanze y'u Rwanda. Mva kuba mumvure muri Kinyarwanda mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro. Reka duhere kuri gahunda y'imyitozo ya ekipe ya Power Dynamos yarayikoreye kuri stade National Amahoro i Remera. Ekipe rero ya Power Dynamos yegukanye shampiyona ya Zambia yakoreye imyitozo kuri stade Amahoro mbere yo gufungura inkera y'abahezi mu mukino uzahuramo cyangwa se izaguramo na ekipe ya AP Football Club ni kuri iki cyumweru ku isaha y'isa 9. Ekipe rero ya Power Dynamos iyobowe n'umutoza Oswald Mutapa mu gitondo cyo kuwa gatanu cyangwa se bakimara kugera mu Rwanda babanje gusura ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside iri mu nyubako y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho basobanuriye byinshi ku mateka y'igihugu cyacu. Ku masaha y'umugoroba nibwo ikipe yakoreye imyitozo kuri stade Amahoro i Remera, aho iza gukinira umukino wa gishuti ufungura icyumweru cy'inkerabahizi bakina na ekipe ya AP Football Club kuri iki cyumweru ku isa 9. No mukino uza gutangira rero cyase gutangiza icyumweru cy'inkerabahizi, aha APR ifitemo ibikorwa bitandukanye birimo iyo mikino ya gishuti izahuramo n'amakipe yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga uko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu bishize. Umukino rero kuri iki cyumweru uraza kuba uhuza amakipe azahagarira ibihugu byabo mu mikino nyafurika by'umwihariko CAF Champions League, uko yaba iyi Power Dynamos yatwaye igikombe cya shampiyona muri Zambia na APR yatwaye igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, zigomba guseruka mu mikino ya CAF Champions League, aho buri ruhande rero rwahize kuzagaragaza umukino mwiza mu kibuga kandi umukino uzanyura abafana benshi bitezwe kuri iyi stade. Umutoza mukuru rero Abdurrahim Talibu, umutoza wa AP Football Club, amaze iminsi avuga ko intego z'ikipe kuri ubu ari ugutsinda, ariko ikipe yanagaragaje umukino mwiza cyane, aho ku nshuro ya mbere abafana rero bazaba babona isura nyayo ya APR Football Club muri uyu mwaka. Yavuze ko minsi 40 bari bamaze bakora imyitozo kwari gushaka icyo cyitwa physique cyangwa se imbaraga n'ibiha kugira ngo bashoboye kuresist iminota 90 bakiri fresh. Rero ngo ubu nibwo bagiye kugaragaza icyo bize ndetse n'amatekinike menshi bagiye biga muri iyo minsi 40. Icyo nkwibutsa wowe rero ni ukugura itike niba uri umufana wa APR cyangwa se uri n'umukunzi wa ruhago muri rusange, kugira ngo rero werekeze kuri uyu mukino kujya urebe birasaba ko ukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego
ubundi wibikeho itike yawe uze kuba uri muri stade nationali Amahoro i Remera. Navuga ko kandi umutoza wa Power Dynamos akigera mu Rwanda yahize kuba yashimisha abakunzi b'ikipe ya Power Dynamos ndetse no kwerekana umukino mwiza cyane. Umutoza rero wa Power Dynamos bamwita Oswald Mutapa yatangaje ko ikipe ye izerekana umukino mwiza ubwo izabihura na APR kuri uyu munsi mu mukino wa gishuti uza kuba ubahuza. Power Dynamos rero yageze i Kigali izanye n'itsinda ry'abarenga 47 barimo abakinnyi n'abayobozi b'iyi ekipe aho bitabiriye ubutumire bw'ekipe ya APR dore ko umukino wabo ari ugomba gutangiza iyi nkera y'abahizi. Uyu mutoza rero avuga kuri umukino yavuze ko ati APR ni ikipe y'ubukombe itwara ibikombe kandi yitabira amarushanwa ya Afurika. Icyo twakwizeza abafana nuko natwe turi ikipe ikomeye kandi tuza kwerekana umukino mwiza cyane. Uwo ni umutoza wa ekipe ya Power Dynamos bamwita Oswald Mutapa. Tugiye ku ruhande rwa APR bo bari bakomeje imyitozo muri iki cyumweru bitewe nuko bari bamaze kumenya iyi gahunda y'imikino y'inkera y'abahizi. Imikino bazahoramo n'amakipe abiri iyo hanze y'u Rwanda ariyo iyi Power Dynamos bazagura kuri iki cyumweru ndetse na ekipe ya Azam FC bazahura mu minsi iri imbere. Rero imyitozo yo yari ikomeje. Inkuru nziza nuko umugande Ronald Sekiganda wagize ibyago mu kwezi gushize mu mpera zako ubu nawe ari mu Rwanda kandi amaze igihe nawe akorana imyitozo n'andi bakinnyi ba ekipe ya APR Football Club. Turaza kureba niba umutoza ari buze kumugirira icyizere kuri uyu munsi akaba yamushyira mu kibuga dore ko bwa mbere aba agaragaye mu kibuga ari gukinana na bagenzi be muri ekipe ya APR by'umwihariko mu mikino ya gishuti kuko mu mikino ya gishuti 6 ekipe ya APR yakinnye ntabwo uyu Ronald Sekiganda yigeze agaragaramo n'umukino n'umwe muri rusange. Kuri uyu munsi rero twiteze ko umutoza Abdulrahim Taribu aza kuba akora impinduka 11 ashaka kuza kubanzamo muri rusange. Mwizamu ntagindutse ni Ishimwe Pierre mu gihe ku ruhande rw'iryo kuri kabiri tuza kubonaho Ombolenga Fitina, urw'imoso tukaza kubonaho kapiteni Niyomugabo Claude, mu gihe mutima wa defense tuza kubonaho uwitwa Nshimimana Yunus ndetse na Nigena Clement. Hagati mu kibuga tukaza kubonaho Seydou Dauda Yusufu, tukaza kubonamo Ruboneka Jean Bosco ndetse na Memel Laufu Dao. Bateza mu batatu ni Sheikh Jibril Uwatara, tukaza kubona kandi uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda ndetse n'uwitwa Mamadusi umaze iminsi yitwara neza ku busatirizi bwa APR Football Club dore ko mu mikino 6 ya gishuti APR imaze gukina uyu rutezamu w'umunyamurutaniya yitwayemo neza agatsinda ibitego bigera kuri 5 byose muri iyo mikino 6. Rero nta kundi no kuza kumubanzamo kuri insho kuko akenshi yajyagamo asimbuye uwitwa William Togwi rutezamu mushya w'umunyakode d'Ivoire APR yaguze, ariko kuri inshuro twiteze ko uyu munyamurutaniya ari uza guhabwa umwanya wo kubanzamo bitewe n'imibare afite muri rusange muri iyi mikino ya gishuti. Gahunda rero niyo ngiyo nukuza kwitabira umukino turi benshi kugira ngo turebe ese amakipe yacu azaduhagarara mu mikino nyafurika ahagaze te, dore ko imikino ibanza iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa 9 hagati ya tariki 20 hagati ya tariki 19 ariko umukino wa APR waje kwa imurwa izahoramo na Pyramide nagiye migarukaho cyane ko uzaba tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 mu gihe umukino wo kwishyura uzabera mu Misiri uzaba tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 muri rusange.
muri iyi nkera y'abahizi rero ntabwo APR Football Club izakina ni Power Dynamos gusa, kuko hari indi mikino izakurikizaho ku munsi wo kwa kabiri ku isaha y'isa moya z'ijoro kuri Kigali Pele Stadium. Ekipe ya APR izaba ikina na AS Do Kigali, mu gihe ku munsi wo kwa kane tariki ya 21 n'ubundi kuri Kigali Pele ku isaha y'isa moya nanone ekipe ya APR izahura na Polisi iheruka kwitsinda mu mukino wa gishuti, bazaba bongeye guhura, mu gihe ku munsi wo ku cyumweru ari nabwo iyi nkera y'abahizi izaba ishyirwaho akadomo. Ekipe ya APR Football Club kuri stade Amahoro i Remera izaba yakiriye ekipe ya Azam FC, hazaba ari ku isaha y'isa 12. Yazamu rero nayo yamaze kugera mu Rwanda nk'uko nabigarutse mu biganiro bishize, ikaba rero naje kwitabira iyi mikino y'inkera y'abahizi, ariko yo ikazongeraho umukino wa gishuti izahuramo na ekipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Umukino wo uzaba ari ku wa gatanu tariki ya 29 ubereye kuri Kigali Pele Stadium, Azamu na Vipers ku isaha y'isa 12. Azamu rero nayo nkigarukaho yaraye ikoze imyitozo ya mbere, imyitozo yabereye kuri Kigali Pele Stadium yitegura kuzacakina na ekipe ya Police Football Club ku munsi wo kwa kabiri ku isaha y'isa 10. Umukino uzabera muri Kigali Pele Stadium. Tukiri ku birori by'inkera y'abahizi, ndavuga ko itsinda rya Sherry Silver Foundation ari ryo riza gususurutsa abitabiriye uyu mukino wa APR na Power Dynamos. MC ni Jado Max ndetse na MC Brian nibo baza kuba ari bo bayoboye ibi birori byo guhiga no guhigira mbere y'ubuyobozi bwa APR, bwaba ari abakinnyi ndetse n'abatoza b'iyi ekipe. Ubundi rero ibindi byinshi turaza kwiganaho nyuma y'umukino. Reka nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza ndetse na weekend nziza. Reka ukanda subscribe, reka ukanda like, reka kutubwira uko umukino ubona uri burangira hagati ya APR na Power Dynamos.